Evo, 4 ure je trajalo montiranje tega videa brez pauze, res je dolg, 37 minut, tako da ja. Zdaj pa gre sonce dol in grem na sonce, da še izkoristim zadnje sončne žarke. Moje si bom teko vzela, ker ni tako toplo. In grem malo pisati v dnevnik. Tokrat bom pisala v moj Harry Potter dnevnik. Ta je bolj tak za tak nestrukturiranje, pač pišem čist na ključne misli, nič posebnega, ne ono, da sem hvaležna, pa pol manifestacija, ampak pač karkoli hočem, tako da ja. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. Naredila sem thumbnail, mi je kar pol ure pobralo, ampak naredila sem se slike in to najdla. Mislim, da je kar cool. Malo gledam še YouTube zraven. Zmeraj pa nekaj jesti. Spila sem prej proteinski shake. Zdaj pa si bom po moje naredila ribje palčke. Sem ne vem, če jih še imam. Če ne bom pa kozice, pa rižoto. Danes je post, tako da sem provala držati. Mislim, meni itak ni težko. Sploh, če lahko jem pač ribe oziroma morsko hrano, tako da gremo pogled, kam imam. Da vidimo. Če imam. Da nimam ribih palčk, imam pa ful ribih stvari, tako da. Malo si najprej to naredila, tako da malo pogrickam zraven, ker sem lačna. To si bom pa rižoto skuhala. To sem zadnjič v Hoferju kupila so kozice, imam pa še netene te spomladanske zavitke, zato ker sem že pač polovico pojedla in kako se jaz stavljam v glavi. Dajmo. To si bom zraven skuhala, ne vem kaj je to, riž, neka mešanica. Mešanica bulgurija, prosa, rdeči leč in zelenjave rečki, mislim, da je to. Če ne pa mešanica kuskusa, ajdove kaše, rdeči leč in zelenjave reči za kuhati. Dam nekaj na hitro, to dam kuhati v vodo. Rižota bo pa za večerjo, ampak jo bom kar zdaj že po moje pripravila, ne vem, bom še vedela. Dam vročo vodo, to omako, ko je prišla zraven zmrznjena. Zdaj moram dati pa stvari v airfryer. Something to show. Same old places and faces of people with nowhere to go. Tole od krapov bom prelila nazaj v flašo, pa bom imela za kakšne miške ali pa še za kafe. Je ohlajeno olje, tako da brez skrbi. Po moje bolj pametno, da dam jaz to umivalnika, ne? Sigurno. But we're not like them, we are better, both you and I know. Grab your car keys and jacket, 'cause honey, we're ready to go. Let's get in the car and you'll drive, we're leaving tonight. Away from these streets and the cold buzzing neon lights. Been keeping our heads above water, struggling and striving. We ain't gonna turn back this time, we'll just keep driving. You've got one hand on my knee, one hand on the steering wheel, worlds passing by. Stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find
magic spell you cast. This is Valley on Rose. When you kiss me here inside, when you kiss me here inside, and though I close my eyes, I see Valley on Rose. Then you press me to your heart. Res se mi ni dalo, pa sem vseeno šla in to je najboljši feeling, tako da ura polnoč gremo. Evo, za večerjo bo moja najljubša paštika s kozicami. Špageti se kuhajo, solato si bom naredila. We got no money, but honey, we got nothing to hide. If worst comes to worst, I'll be Bonnie and you can be Clyde. We've got two hearts ready to fire and enough ammunition. A 62 hardtop DeVille with a 4-speed transmission. You've got one hand on my knee, one hand on the steering wheel, worlds passing by outside. The flickering light of the white lines in the corner of my eye. I'll never leave your side, I'll never leave your side, I'll never leave your side. The windows are rolled down, the radio's on, and my eyes are open wide. Oh my god, Nami. Dobro jutro, danes sem bila bolj zgodna, končno, po 10 sem se zbudila, ampak je ura že 15 čez 11, ker sem jih objavljala na Instagram, postu od Afrodite, pa videe. In sem zdaj tako sedela in bila ono, wow, pač ne vem, Afrodito poznam že odkar sem bila mala, ne. In zdaj v bistvu delam z njimi, pa rekla sem si, da na YouTube kanalu bom pač sprejela sam stvari, ko so meni res všeč, pa ko pač mene zanimajo, ne. Jaz bi lahko ful več denarja zmozla, glede na to, kak jo gledam, kak rič imam in to, ampak sem vesela, da sem ostala sama sebi zvesta, ker nočem biti ona oglasna deska, tako da to, kar pokažem, res veseljem pokažem in zdaj v zadnjem cajtu sem dobila malo več takih stvari, res onih dobrih, ko sem tudi ponosna, da delam. Tako da upam, da mi je to kul. Ja, danes sem glavo prala brez skrbi, da ne bom skozi čopo, ampak grem prvo v fitness. Sicer sem bila včeraj ful pozno, ampak danes bom delala bolj kardio, tako da sem po moje kar spravila na raje jesti pred kardijem. In v trgovino še skočim po špinačo pa rikoto, ker na live streamu delam raviole. Ja, upam, da mi bo ratalo, vam pokažem, pa pol dam lahko recept v opis, pa če bom jih še kdaj delala, jih bom pa posnela za YouTube sigurno. Več receptov, ko sem delala na live streamu, bom sigurno še ponovila in ne na live streamu, ampak na video, tako da boste tudi vi videli. To je to za enkrat. A ja, pa na pošto moram iti. Pa moram si dati priimek na poštni nabiralnik, zato ker ni mojega priimka in če nimajo številke, jaz ne dobim listka in zdaj en paket čakam. Pa smo ono, po moje niso vedeli, kam dati liste, ker nimam imena oziroma priimka, tako da moram to nalimati. Iti na pošto iskati ta paket, ki me čaka že tam 5 dni. Nisem vedela. Sem že doma, ura je 15 čez 2. Zdaj bom šla pa direkt na balkon, da se še malo sonca naužijem, pol pa kuhat. Sem si en sendvič kupila za zdaj, da takoj pojem nekaj, pa bom pol lepo v miru skuhala, ne da lačna kuham, to je najhujše, tako da ja. Bom pa probala en, nov recept, se ni tak težek. Videla sem ga na YouTubeu pri eni fitnesserki, bomo probali. Torej, kupila sem ta sendvič kot ponavadi v Hofru. Rabila sem rikoto in je bila to edina rikota, ko so imeli, in še fitness cheese, proteinski sveži sir, pisalo je pač pri ceni rikota. High protein, low fat, low sugar, tako da kula, ne, jaz sem pač navadno rikoto hodila, sam je ni bilo. Piščančje zrezke sem kupila, sladek krompir, stročji fižol, to bom poljedla, ko sem rekla nov recept, pa špinača, to bo za raviole, sir, špinača, to bom pa zdaj pojedla. Na balkonu, gre tako lepo. I will never forget the first time
I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. Woke up lonely, and for you there is nothing in this world I wouldn't do. I would walk 1,000 miles just to see you. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. Evo, vse je pripravljeno, to bo šlo v pečico, to bo šlo v airfryer, to bo šlo, bo pa tukaj se kuhalo za tak pire, krompir bo iz sladkega krompirja. Kaj izgleda dobro in zdravo. Ok, zdaj pa je caj, da se lotim tega hladilnika. Vem, ne se zgražati, ampak je katastrofa, ker imam ful preveč hrane. Pa sama živim. Ja, I know. Tako da bom se zdaj tega lotila. Pa ziher ni vse v redu več, tako da je zastran, tako da bo sigurno že tega ful manj, ampak ja, kar tek mečem, pa kupujem, pa no, v glavnem, dejmo. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. Kupila sem nov kislo smetano, medtem ko sem imela ženo not. Sam sem po mojem mislila, da je jogurt, upsi. Ampak če diši, je še v redu. To po mojem ni več v redu. Ne. Ojoj. Imam čebulo limono, to je še v redu. Ta avokado mislim, da ni v redu. Še malo pobrisala, če sem že. Tu imamo sire. To je v redu sploh. Ja.
drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Ok, ta del, ta glavni je zaenkrat zrihtan, nimam zdaj ful nekega sistema, malo bolj sem si tako dala, da te stvari, ko jih rabim, da so na te polici, ko je najbolj vidim, pa tu spredaj. To imam itak bolj za zelenjavo, tu so pa te stvari, ko jih ne skozi rabim, ker pač ko stojim, te police ne toliko vidim, tako da ta pa ta. Zdaj moram pa še tu malo zrihtati, mislim, da tu ni kaj za stran zmetati, sem vseeno moram iti skozi, pa mogoče malo bolj zorganizirati. To, kaj je to, čokoladno mleko, to za pit bom dala sem. Tu imamo omake, smetano za kuhanje. Kaj pa, če si damo omake na eno polico, malo slavo, imam kečap, to garlic omak, pa imam še to v vrečkici, dala zadaj, imam tu sojine omake, kečap, ok, imam te McDonald's omake, to damo na vrh, to je nek način omaka, taka pikantna, to damo na vrh, to je to sem, te sem, damo malo bolj smisel, ta zgornji del, še to imam eno omakico. Tudi za omako, tu imam maslo, pečenka, parmezan, to je po moje lahko. Tako je, ok. Nama zgleda kaj bolj zorganiziran, mogoče, ampak ja, sigurno vidim. Te stvari so za stran. Ok, to sem mogoče malenkost preveč cajta pustila, mislim, ni zdaj zažgano, ampak lahko bi bilo bolj, kaj bi rekla, zeleno. Bo pa hrustano. Krompir bom, ne bom ga čisto isto kot perje naredila, sem malo ga bom zmučkala. There was a time when I was lonely. I was trying hard to get by, taking day by day. But baby, then you came along. I know I never felt that strong. Nothing's gonna hold us down. Yeah, we are taking off the ground now. Stay with me, we're right. Nekaj novega vam za pokazati in sem ful vesela, ker je Logitech. Če me spremljate, veste, da imam jaz vse od Logitecha. Polnico, miško, podlogo, obe spletni kameri za streamanje, kaj še eno tipkovnico dodatno, še imam še eno miško. V glavnem, vse imam od Logitecha. Sem vesela, da vam lahko spet nekaj novega predstavim. In sicer novo miško M650, to je brežična miška in zraven sem si še izbrala to podlogo roza. Miške in podloge pridejo v 3 barvah, jaz sem si izbrala roziko. To ful dobro skupaj izgledalo. Ful nisem za roza, ampak ne vem zakaj te baby pink so meni te lepe barve in še tipkovnico imam njihovo take barve, tako da bo ful fajn skupaj šlo. Ok, bom jaz zdaj to odprla. Kako je lepa. Kaj je posebnost te miške? Pride v 2 različnih velikostih. Jaz sem si izbrala manjšo, ker imam malo roko, tako da se mi lepo prilega. Imajo pa tudi L velikost, tako da glede na to, če imaš večjo roko, ponavadi moški ali pa tudi ne, no, mogoče daljše prste, si izbereš L. Povežeš jo lahko prek USB-ja, ki se skriva tukaj not, kjer je baterija. In to daš v računalnik in se ti že kar poveže in deluje.
Ta baterija drži 24 mesecev, pol pa pač, ko se spraznijo, lahko zamenjaš. Lahko se pa poveže tudi prek Logitech Bolta. Ta miška ima tudi dodatna 2 gumba za kakšne bližnjice, je za montiranje videov, slik, mogoče tudi gamanje. Ful ima fajn ta grip tukaj, pa itak ful cute zgleda. Še ena ful dobra posebnost, ki je meni ful všeč, je to, da ima ful tihe te tipke. Tako ni ASMR. So tako lešček čisto tih. Bom primerjala z miško, ki nima tega tihega načina in s to pa boste videli razliko. Torej navadna miška. In ta. Sploh jaz, ko editam, mi je včasih gre ful na živce ta zvok. Imajo pa tudi za levičarje primerno miško, tako da ful dobro to redko kdaj vidiš. Kar se tiče pa te podlage, jaz imam ful rada te podlage iz blaga, ker so ful bolj take gladke, miška tako lepo drsi po podlagi. Ta tudi, če jo poliješ, se ne upije, ampak lahko hitro pobrišeš. In ja, ful je lepa. Tu spod ima pa tako neko gumo, da se lepo prime na podlago, da se ti ne premika, tako da pač ful lepo. Te podloge pridejo tudi v 2 različnih velikostih in 3 različnih barvah, tako da ja, je dosti izbire. To je to, bom dala pa še link, kje se da te miške dobiti, če koga zanima. Končala sem stream, zdaj pa treba spet pospraviti, nič novega. Naredila sem raviole, pojedla sem jih, tu imam še 3. Ful v redu drugače, ampak malo bolj na tanko bi lahko testo zvaljala. Te so trdi, ker so zunaj. Malenkost predebeli so, ampak okusno pa je, sam, ja, rabila bi jo na mašino za testenine delati. Anywhere we'll get there by and by. Stay with me, we're aiming for the sky. All clean, to se še pere. Zdaj bom pa šla kar montirati za jutri, ker v soboto imam spet video. Ta video. In ja, tako da ne bo jutri panika, ker grem domov po streamu, pa da ne preveč zmatrana. Grem zdaj montirati, sprati make-up in spati, mogoče malo Netflix gledati. Tako da ja, to je to za ta vlog, verjetno malo krajši, ampak je itak prejšnji tako dolg, tako da hvala za vašo pozornost. Se vidimo v sredo. Čau! Missing someone